Talo whātu tato e kalesia e ni tai au. Malo le soifua mania i a tūtou le tato e kalesia e ona masani ai. E mai se whai o tato a inga, maurongo whai o nasi asi mai le ni tai au. Welcome to 2nd Psalm 1. We have a saying, Olo a inga ni. So wherever you travel in this country, please don't hesitate to visit. Tato praise. Ia whaapanoina lo mawhawhau lo mama. O le asauni le tato tato ina le ni tai au. You can just turn to your neighbor and say hello, good morning. O le ahata le worship ni tai au. Ia manuia, e ngā nuenga, ai maa ua whanau.
We offer you our songs and our praises and our hearts as if you need it. But the truth be told, we need you more than you need us. And for that, we ask that your Spirit fall heavy upon each and every one of us as we worship in truth. Amen. Tato bese de inga ua, sani ro bese lua, na bibi itato me.
fono mana malu lau. Whengai la tō male, o sino le, milo le tua i nei, second Samoan. Talo whatu hoi, o whenga wena e suma i awa o matu whatua. E whunga seno te a kono, i tu mai tai te a kono. E whenmai ala tātou o tu toa le kalesia. Ia tu na tu o mata tau pape le nā whui, metafor tātou tu. Wai pese i o le tangata lawa e au ngā no le tu. Ia o le pōre nā e tu wai i o le whale. Se tu rou whatalo whatu fu i tātou malo me o wase si mai. E tātou malo me Australia whape fui. Tātou malo me Samoa. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our friends and partners who are drawn to our Facebook Live either now or later on in the week because they're seeking something. They're missing something. It's like a combination lock. It's maybe one more number that will unlock God's blessings and God's peace. It is my prayer that as you participate in worship today, that you'll get a little glimpse of God and perhaps get one of those numbers that unlock the combination lock to God's peace and blessings. Yo te minei o la whaia masui o tātou o tonga i nei, tu whatasi o tātou mauri, o moni atu tātou tātou sanga i le tua. Let us pray. Le tua tō tasi pa i ae, le tamā le alo ma le ngana pa ia. E whai mai lava tangata whalapa pa tonga e mamao la o fio. Te mai o mātou tua ai ele misterio la o fio na tangata whapitoa lava lato te loa oe. Me ale nei o mātou mautinoa. Na e whaali manino mai no walo o Yesu Keriso. Rua awhe tau sangata uai. O le whalo i ite e mātou o iai la o fio e tutono o mātou o ngana te totasi. Mele o ina mamao la o fio o la wasilio na e lata mai i ai mātou. Wasilio na mātou i loa oe, e peo na mātou i loa o mātou manapa. Mele nā le tāpo inga whaia lau le kalesia ma o mātou lotu mai le nei tai au. Ele o se whaia mana o se usita ia o se whatonunga o mātou matua a. Eno wea i mātou le nei mauti noa e su wai o mātou wipi pe a mātou pai ia te oe. A mātou o mai o whale tāpua i ma mātou whaalomo i upua o fionga e maua o mātou malosi whafowina. A mātou whaita wina fo e upua o tuspa ia na mwala. Mātou te la mona lava le musu wina o mātou tangata e loa ngana pa ia. O le avea ai nei tala e peo ni whanongo tangi ao. O avea e peo ni signs, guideposts. Mātou te o whafoai le ni whale ma mātou i loa le ngana le leo lau fio i tangata. Ma moai fo le awa noa, mātou te whaau te lei nai le tala le lei Yesu Keriso. Mele nā mātou whawhitai ai lau fio le lingie, ono nei tai au mātou mo fie. O mailo nuu lau e kalesia mai mātou te mawhau i lau fio. Ko pano le nei tu la, al 5 minute mātou te apatu ai, le whaamomua i a te oe. Te pēa i a mātou telefoni, ko pano i mātou mai le pisi o le lalolani. E whasanga atu mātou mauli i a te oe.
O mātou staro le ie, ia mātou sa ili, ia te oe le nei awala, ma ia mātou maua lava. Ia mātou tutu i le papa o lo finangalo e ala ia mātou tau sama. O mātou staro le ie, se e to ina mai lava le kui ia mātou. Si la fia la o fio lo mātou ngana whawhitai. Ngā ruenga sa whenga iai mātou ni vai aso o vai. Le upumoni ana le se noa la o fio se menu e whataa pe beina i mātou. Ana le eile alofana e tui o mātou loto, se manu o whengo fio na mātou tā atu. Ma tau i masui atu i a i lātou o whai i mātou ma o lātou whili. Ana le se noa la o fio mai mātou le lava Yesu. Se manu o lo fia i mātou i le vai ma mau luma. O wai mo i lava i le whili fafo, a le whili ma tautia o le whili tutonu. Le nā o mātou moe ai, ma le leiloa. I mai lea te apolo o e tutonu o mātou kutu. Whawhitai le li iona ne e kalesia, o whai maainga mātou tina nofo ai. O mātou stalo le li ie ne i whakau le ina le winga o le nā upu o le ainga. Le ngata i o mātou whisota inga whakatangata, whatoto, DNA. E iei fora mātou whisota inga i o mātou mawhawhaunga, tō whamanino, values. O ia mea uma o sui whiloia i mātou e le ngata i mātou i le nei o lotu. E whape fo i le kalesia katoliko la o fio i le lorangi au au. O mātou stalo le di Yesu se mea o lau maina ai o fina ngalo e o ona. Ia o le fo ino upu. Ia maua ni a ngana stele mo lau fio ma o fina ngalo. O mātou stalo le di ia i whapeina fo i le nei tāko inga ma le nei sāninga. I eise nganga e mū. I eise talinga e whaalonga. I tana tonu fo i se roto i lau fio. Ma sa ili lo wāna tonu mua. Na o mauti noa, e whao popo e lau fio isi lea mātou te mana na iai. O mātou staro le ni e ne e elo whamunuianga e mātou tāpo ima i le ni tai ao. O mātou au ona lau fio. O foi nātou mātou wola mateni, e pule ai lau fio. O mātou staro le ni e o e te whamaina i mātou. We thank you, Father, for the opportunities to participate as you create and continue to create creation. We got up this morning and we saw the dew, we saw the rain, we saw the sun behind the clouds, and we thank you for that. We thank you for the ability to take in your physical gifts, but more important, our capacity to receive spiritual gifts from you. We thank you for the gift of discernment, so that way we're able to look at the data points and see your grace. Thank you for the gift of encouragement, so that we are not diminished by things that happen to us during our lives. But we are encouraged knowing that you have gone through all that and have persevered and succeeded. Au leila se upu yo mātou mutu tamā, whauta ua loa o na e sila fia mamamai o mātou mana tutuma. Tasi lava le whanau o le tangata lele ie. Ia i loa la o fio o matuma o pēr. Mātou whalongo i tala o le mātou whatua tuanga. Na mātou i loa ai lea o le whanau no matasi nā o te taka. Ma ia Mose, Yosua, i o lawe lo mātou li i whaola o Yesu Keriso. E nau lava o ia, ia mafuta mawhana whana malawa fio. Ia
no nau I mātou lere I loa oe. Ma mātou I loa oe a tipi. Le ngata ina mātou I loa oe ona o ngā ruenga I le tuanaki. A utu I eire toto masaa o mātou tunu. A ia mātou I loa foi koe I temi nei. A mātou whaalongo I tala I taua ma whewaiwai a ina. Whemi saki o tunu ma te tani o mālo. Yo panofo file muina I mātou ina o mātou mauti noa. Yo umaile teimi e whai ailo whina ngalo I le lalala. E peo ne whai e le lana. Ngata fo I lea lea li e iai mātou le lo la o fio le lumanai. Mātou te ngalo lua e me le whai tau taui. O mātou mauti noa o mātou ngāruenga e whai o mātou tupulanga. E sele masapi ai tupulanga whai mai o mātou. Mātou talo le ni a e te talo te totasi. Le tangata I mea o atu ngalu ai I lātou. Ma whai ma wala e mawhitia I lātou. O mātou talo le ni e se I e tani mai e tusa malo o whatunoa. E iei lau whamisenga I ai lātou. Loku motu sia o lātou mawhitanga o na malanga mani mleoti. Whangu mai ai mātou o le unga lava leo I tangata. E le teimi e tō waila na mana. E unga ona manatu. Sola fuila na tō whā. Nele nā mātou te whatau atu ai I a te oe le ringe. Wa oe o le ola e ola pēa lava pēa. E au ngātu pulanga fuila o fio. Sigi lo malosi nei lo mātou. Le mele nā o tau tua I nai oe. O mātou stalo le ni ne e iai. O whakamuianga le mātou kalesia nei mala o whai ngā wenga. Ngā wenga lo whenga iai lātou. Ia whapefo I le māo si nunu. Whamanui o mātou o tunu, sa mo na lua. Le ngata I kuwhai al mālo a whapefo I kalesia e fia o watia e o mātou lo le ele. Mātou talo le ni e kuna mai nāla wele ele whatau waka. Mō mātou tangata. Ine ke riso mo lau fio ma lau maruenga le mana. Ia le nāla mātou talo whatele. Nātu ilo mo lau fio le ni e. Se e tali mai e tusa o si a fio me o. Ine swafo Yesu Kiriso mātou liki ma lau mātou whaola. O mātou ole ma te talo o tuai. Amen. A tātou whaawau nei sa inga I bese sa mea o whapese. Oh,
receive our tithes and offerings this morning, and more important, our hearts given to you as a living sacrifice. We ask your blessing on all of us. Amen. Fiona le tua la tatou whaitawina. Tusi whiwhilia e le lea sā, le te o nome e tōsu whā. Mata le tatou whaitau me whiu mua e whakau mai ne whiu pasipun manua. Our reading this morning, this will be the last reflection on the Exodus journey. So our reading this morning is taken from the book of Deuteronomy, chapter 34. We'll be reading responsively verses 1 to 12 in the language of our ancestors. Te te nome tōsu whāra tātou whetau e na masani ai le whepumumua, se whapomai le toe whai upu. Wārua e whai mose nei le ele la matasi o moapi le maua nepo, le tumutumu o peseka, e whengai mai e riko. Ni whasino atu lea le liki a te ia le luku malapa o kiriata e o lapa i tanga. Ma le tui tonga ma le ele la matasi o le vano i e riko, le aiola au Obama e o atu i soara. Oti foi mose le ona le i le mea e le nuku moapi. Pe ona whetalai mai ai o le liki. Oti foi mose i nuku se lau ma le lua se fulu ona tausanga. E le i pua o na mata. E le mawai foi rona malos. Tumu foi o sua la tali o nunu i le nganga e poto ai. Wana whae e atu e mose o na lima i lunga i a te ia. Whalongo foi whanau ngā Israel i a te ia. Mo wala tau whaia e peo ni puloa i mai ai o le i a mose. Whetau se yo i le unga. Ia te maile tuea le tātou whitau na whaongolo me upo ana whiong pa ia. Tuma watu pe lava le pe inga ina na suafa. Nei se i oi whakapau whaongolo lava. Le upo o whiwhilia e whanau matua. Olo e le teo te nome tōsu whae pe una whitawina. Whakoi lima me whakoi ono. Whapeala na o to tonga ua oti fu'i mose leo auna lani. Ui tanu fu'i a te ia i le vanu le nuko moapi. E le i loa e se tangata lona tuma maua. Ua o mai lava i asu nei. O le sifuru tolu waile nei o wai aso talona tātou mawhawhau i le maulanga whawhuoloa al whanau ngā Israel. Ui la tau o muli la tātou series.
le maa muli lea e tuku I ungo le pai lea na tātou a mata o na whau skutolu wai aso te wai. O I e tua oi ai le tua matangata. E alua ruafu le malosi ma le tamai o tangata e le mawhai lawa ia no soko ia le pālea e wholanga. E ale pālea o te tangata. Tai aola nei o te ei mose. Ina o se lau lo se fuo o na tausa. One of the recurring themes of our entire Exodus story is this delineation of the covenantal relationship between God, the divine, and the vertical, and humankind, people, on the horizontal. The entire story has been about a people that have lost their way, people that have moved away from the promised land in pursuit of grain. It's a story of a people that were attracted and distracted by shiny objects along the way as they were being called by God to stay in the covenant. So o le tala ato o le soto o le tomo whai lea e toi la langa le wheneinga le tua mauna tangata. Mana tua mo fo e tātou. Le wheneinga lama lea na amata I le whatoanga I e tena. No whai e le tua le tangata o na whai atu lea nofo I. Ta pena le whatoanga. Whai no manu. Ola fifia. Io tātou mino le tala na amata mai nana pa o ia le wheneinga. Ina ua le ustai le whawhine. Ia alua ruala I o suanga roa tene o tuturi ese atama eva mai le whatoanga I e tena. O na tumu mai la I o tangata I mo ia apara amo I ona foi tupulanga. Ma whamai le tuai o te whimana koe. A vea mau ona. Whamai leo le tua, le wheneinga lea sai le amatana, le la whao au ia koe. Ina te pena foi la I o wheneinga nā. So it's the whole story of keeping God's word. That's what the Exodus story is all about. So for a long time, God was not present in the world until Abraham, during his generation, looked around and said, there's got to be a God. There has to be a God. For my life to make sense, for this world to make sense, there has to be God. So he asked God, and God reminded him of that covenant from the very beginning in the Garden of Eden. And God said, if you obey my commandments, if you become my people, I will be your God, as it was in the beginning. Abraham ya Isaako ma Isamael, Isaako ya Esau ma Yakobo. Yakobo lai tangata Yesu tua. Nena aru wasu anga batele. E me o tele leo ngai kanana o na olo leo whanama Israel o Skumwia. Le o soata le lau ele ele, no lato tofi mai le tua. O rola ia e kupito. Atu e kupito o whamase e lato le sister. Atu o iei tangata o lato o i o. Yosefa o lato uso, na whai lato o maniu. Whamaile mo I mau e Yosefa I o na uso na aleanga I ate. You meant it for evil, but God turned it into good. O tō manao e whaaleanga, o whaamaine le tua lo tō wanga
riso ia te koutou I tēnei koutou mātiti pai. Tātou mau le tala o tōro lātou inati I kōsena. Lawe ina mai lātou mai politics I kupito. O ese a lātou mai isi tangata. Nofo ai ma whananau ai. Until whanau ai wharau na tele I loa Iosefa. Wharau na tele I loa po wheo mai e tangata ia mamaloa ai tua. Ona sui rola I o foreign policy or domestic policy ai kupito. A whanau e le tamatane whasot. Whanau e le tamawhine whaola. Whakulonga nei tangata. O le ngata I na whaipiliki, that was technology back then. O whaupiliki e whauai e o loa te tele. O ofo I a maile seito. E mili e piliki tō. Ina e marusi piliki. Mele tau I tātou for business o vertically integrated. Le ngata I na labor le piliki. Ia o te ofo I a maile e whai piliki. Longa tangata. Le mora lātou tēnei mawhau ai. Tusi ona mātou iawa le maua sa lātou tēnei. E tausi ai le whengainga I le pāo lātou male atua. Ia, tātou maua le tā. Pāla au o tangata I le tua. Ta pena roe le tua mose rana ona. Whai mā lātou ke riso. Tātou mau mātata I malam. Ta pena le tua I whaaratanga. Le lau tātou mau I le sikui o le malanga. E le I o ia. Mo se ele o mo se I kanaka. Ia le woti. A whapela I eini manatu lua e whai mawhsoaswani ai tātou I whai umo le neita. O manatu mo mua ale ai se whaalinga. Without a vision, people will perish. E tāua terele iau se mea tāu lai iai. Se ainga, whalapu tonga, nuku e kare si ale se tāu lai. Mai upo le foto e whataa e pēne tanata. Without a vision, people will perish. Tumantuina le teimina. Whewhu le tātou visiona, ia tau sama katoa mata tātou I nei, tau sanga tau wai. Ngā luenga whaperfecta, mo le manuia lau tele o tangata. Solomon tua e o tau le nā vision. A prophetic witness for social and economic justice. That guided a lot of our pieces. Tafisi Lafai came into the fore because of that. When we asked the question, where are our youth hanging out? There wasn't a good answer. There wasn't a good answer for our community. So instead of just talking about it, we embodied it. Did the same thing with Le Manai. All of our dollars were going to merchants that don't have our best interest in mind, that cannot have our best interest in mind. Our resources were being leaked out of our community, and they never returned. Because we had a vision to become a prophetic witness, not a prophetic voice, because that's just all talk, but a prophetic witness, where we actually witness and embody justice, economic and social. That's how we started the Manai. We came about Maota under the same guiding principle. Without a vision, people perish.
A le eise whaalinga whatape peina luna. Of course, we've lost people along the way because they don't buy into the vision, and that's okay. Ostensibly, they have a different vision. That's okay, it's a big country. So there's one thing that we learn from the Exodus story, is that they had a vision. Leala whaalinga o le tala i le esoto. Whaalinga i le tausi whea mainga o le tu. Nā o tātou i loa, e alu o lua le tangata, ngalo ia te ia le atua. E alu o lua le tangata, u ese mai rona tofi, o na ua tele mamoni e moa i le awapa. A lai whaatali a le atua i le tangata. Tausi lawa e le atua le whenenga, leo na iai le amatanga. Mana iai o le temi nana whinau wai mose ma le atua. Ua tinoa lawa e mose o le fifia le tua e rone nuku, ua weifu tupua tangata. O na tonu role e mana tole atua o le awhatasina tangata ia. E ata pēa tangata ia. E a whana uma tangata ia. I lona tō sate. E a whinawa mose. E mose le tua ia. Ala wina oe whamanatu mai oe ia tau le whengaingan e o sia mo tua o le almera e sa atia e whengaingan. There was a nice interaction between Moses and God. When God was about ready to destroy the people of Israel because of their idolatry, and Moses pleaded with him, struggled with him, finaued with him, and Moses said, I will not take these people out until you come with us. I will not dare leave this encampment unless I am fully aware and assured that you're with us. That's why the Exodus journey took 40 years. That's why none of them made it to the promised land, Moses included. So as much as God needs us, let me say that in a different way. As much as we need God, as much as we desire His will, but God also needs us. God also is waiting for you and me. Sigur mele le whangase I tātou I lātou o lo whaia e kalesia ma lotu o le a le whawhewhe le tangata. Pewhi mai o oe le tangata e o ena sala o e le lea e le tatawana e tū I le mea tutu o e tangata anito. Ne whawhewhe ala I nei tangata ma whangase nei tangata. Whatonu, ave iai, I me whai. E leo le whina ngalo nā le tu, e leo le mewhene nā I tutono le mtusma ia. Whina ngalo le tu, e whinau tātou mo le manuia. Si o le whangasea I tātou e le manu o le teitai ao. O foi le talita oto e tātou le ngase o maulolo mai le nei e tutu. Sau I nei, fitu tā la, e le tu la, le tutori o tangata. Ia le o, mosu kulima, tōsu tā la, o le titi. Tō maua mai le, winga o mele tau whai. Olo whakolo ngaina I tātou e le sister. A me tusili o le whengita. Ua ngalo ia tātou le whengainga o tātou. Te manatu ele o toi eisi sa mo e whafo atu le whenenga lea, nei sewa. Langa fo ina ua o mai e misionale le tala le lei o tātou lobe le ele. O ai iai o tōtua āma o mātua na whamaile. Se leo whamainga le tasi mosi e tene.
Le awa tau mawhai le tua e awa tukuti. Whatakatali mai a Samoa e o atu. E nau te manatu ai. A whapea e mele i tātou le whenenga na osia le tua mo tātou tua a e lale mai. Ia o rau manatu ro leo la whapolo ai le ata ia i tātou. A hui o ngafa. Tukulanga whai mai. Ai e tātou le vene. Ai mani e mia ai nifo e whana. A le ese whalinga. Whatabe beina tangata. Le manatu lono lua, a le ai se whatu funganga, e whano e whaaka. Without a vision, people perish, and without competent people, the vision perishes. So le winga nā le tala, le vision nā e le whenenga, le mea le tua, na mata mai lawa i le amatanga, i na whai e ia le langi ma le rolangi ma mea uma o iai. E mo le tātou atu kulanga, mo tātou atemi, te taua o na iai se whatufunganga. Whatufunganga is a fancy word for skilling, competence. That's what I mean when I say whatufunganga. You need to have competence in order for the vision to succeed, survive, and thrive. You see, God had this vision of a people worshiping Him and Him dialoguing with the people. God had this vision of creation from the very beginning, when He created everything. Fellowship with that creation. After creation was done, He said it was good. He created humans. And after they were created, God said it was very good. So that's the vision. Whalinga le nā. E awhapele e se whatufumanga. Awhapele o whatufumaina la whalongo. A whapea te leo, ni lifa ina ia sa ili le manui o le tua. Manu whano la i o le pisiona. Una leila i o se au ngā, o le whaalimi. Tanga i fui whamei le la au tala na mū e le whakumutia. O lona winga e mū lava. Te le loko le ale umi na mū wai le nala au tala. E no whamalosi mo se awhi I fue waai. No whamalosi le balu se furu tau sama mo se awhi I fue se waai. Po le hana me mu e pere nei la au e le whakamati. I nāna bala au wina e o ia. Mose. Ta lai o se vai. Ua wasale ele o e. See, it takes a certain competence to be able to check out a burning bush that doesn't get consumed. It takes a certain listening to discern the will of God from an unnatural phenomenon. That's the whatufunganga, that's the competence necessary in order for the vision to survive and thrive. So le ngata te tau ana Yesu whaali. Ka te tau whauna Yesu whatukumanga. Matu ina I tala I le. Tu ina matu e balusu kuri mondosa. E te iono ala masina malu whaila na siaki I fumanga. Latu rola ia fuma I lisi aso. Fatu for Maria. Ama. Meto I se au se ne la tama. Leio mata. Ma walalo lo toto. Balu tu la o boya.
Te mai tangi fulena mafeo. Yo fai mafao. Yo mai tamata. Yo fe wale no nasi. Yo falo molomo nei la I fo mai moli maua lana mai. Fai tau I the chant. And if I to learn from Mr. Deeds, if I to ala tala le mani e la boy if you feel like Julie likes to hunt. All I listen to so far, lele la anu tu, ala tu le me the wela na fana toso mai. Ia ai ese ser ele le fana o fa mamu na no. E ona nati fa lele fialu Julie ia po ai pa ala tu rola ia ile. Le vale umiana la tu ai sa o Balu se lau pauna te leo le pe. Ia tango atu rola I o la na ua tara lea fo mai le whamata. Tango atu rola na ua I whamalu o omi le moti. Pe rola I o le pe. Whalongu mala Mr. Deeds. Pe ia le sa o tala fo mai leo. Pato Mr. Deeds, ai o mai se a sa o na tala o te leo I loa lama se pea o whana pē se whamana. Ia me whatura rwha mai, ia mena na whatura I au Mr. Deeds. A le se whaalinga, e whana o tamata. A le e fwoi se whatura. E whana o whaalinga. E te ropa maua e o tōra tōra. Follow my leader and I be better on my yeah if you roll for you better for my so mela from Talay night na on a fa pele we on fa to one out that job elese fa mo tania e mai bua fe to bua fe to sana o mapai a se fa linga o fola pela vai taimi nei, o le ata mai la o le atua ma le whatuhunganga e maua I tātou. E utu ia oe, utu ia. E a whatuhungaina I tātou. O sawana o e whai atu pātere lea. Pastor, e sa tōku sao nina tai hao. I don't take a bullet, my tongue in some way to go. There was state of emergency, California. My phone robocalls, my systems, my eye, what tele is up. Yeah, I Pawalana langi te lava langi o local calls ma telefoni ma screens ma ia o le mea natu tele ia whafuri a leo te whai atu e iai le meta o le mea moni in real life mea lale nā e ilo manatu te tau na mata I tu e tatu wa whaseina I tātou I tala ia o whangongo e o mai. A whai e tu la whai I tātou me mai. I ona le ato toa ma ia o tala le leia I Jesu Christ. Ma tua tala le leia o tātou o tulu. Le fu tātou to whangongo e le tala e soto o tātou mauti no ai. E fia osi fia meinga le tua mai tātou. E le tala le tātou whaitau ina. Whai meinga tanu e le tua lana o musi. E le eisesi na te loa le me o I eiro na tua mau. Tino fo bema mawhau whau. A whapeo le tua e pe o oe mau.
Moses broke his heart. The absence of his servant totally broke God's heart. So much so we've never been able to find his grave. Yo umila tātou sa walinga I tuse e soto. Ia whisidia whi manui mai tātou. Le o tātou I nō le tapu. Le a nei nāwa tātou me whai. Whai o tātou nofo ai. Whai o tātou whai pe lapa pe na masani ai. Whai o sui. Whai o tātou whiriwhiri le olo. Whai o tātou whiriwhiri I mea siri atu nei lo mea tātou te ai. Whai o tātou whiriwhiri I nisi whatuwhunganga I ese mai nei lo le me masani e tātou. E mwhai o na tātou I loa fōu. Le whaali mai o le tua I ai tātou whatukura. So you have two choices, really. You can either stay the same after you've listened to the gospel. After this entire Exodus story, we can say, well, Pastor, that was a nice story. Or you can say, let me change. Let me try something different. Let me be skilled in my hearing so that way when data points hit my dashboard, I don't just think it to mean one thing. And there's a lot of talk about artificial intelligence around Silicon Valley. And I'm particularly most interested in the DNA sequencing I've preached about in the past. CRISPR technology. Not that they've been able to sequence the DNA, they can actually go in and tweak the makeup of the human gene. And there are ethical questions that arise from there, but you need to have an opinion. And that's the beautiful thing about our faith. You get to say, you get to participate. You have agency. You can say no or yes. You can stay the same. Or you can take what I'm suggesting to our young people today. Let's take this to the next level. Don't be satisfied with what you've done in the past, but continue to have this proclivity towards growth, perseverance, prosperity, spirituality, and all of its multiplicity. Yo tātou la umana nā. Mana tala muli na mai asu whanau o tina o e seta. Asu reini. Mana e o mon maua tina e unga o nana. O le pātisa whai whamelantana. O maua mai nei unga o nana result e maua I le cancer. Mana po ingan fo mai, put your house in order, to ono masina, o to toyo so fuo. Mana fo tuanga fo mai e lua ia me fai oe, o le tomo fai oe, it's a bere cancer, therapy, radiation, chemo, or anu le fame. Ia me fai ala I o la to fai mua. Trust her. No natural like yeah, I'm funny. Lucio no bono. Te le foi ngasi o ma wai ti. Ya ato le lei lava no fitu su ya o so la su. Ova ma le ono masi. Na so fu ala ti na e set. Eu lá na mori mau na I so frele o ti ai o to. Le tua e pure le ola. Le tua e le tua e ola pea.
Ai ai se whaturunganga ia tātou le nā, tātou whiwhiri le ola. Tō mo whai uma me uma e ola ai. Ero tu i ngā ola whaile le lena, e ni mana ero no tua le ola, masini ola, pise o part. No. Me tō e ola. Ola. Le me sauma i le tua. Ero le mele te pena te ngata, le whapele pele i te ngata, wa whamaile li. O le whapele pele i lona ola whapena e mau le i a te ia. Au le ola i le ola e pe o no ola. E maua i. E tau le i alofa le atua. I whapena ona tātou o atu ni ro lai i nei mai aso. Masa ini le ola nā. Le ola le a te sila fia. O whea i whea le. E le ola. Whea i whea le upupuia e tangata. Whea i whea le tau tua o penga o lo whuanga. O mamao o manatu. Le ola oi na mai moti no. O pahi oi le ola me matu. Ia i manute le ina tātou kalasia le me aso. O whea mai tātou o whea au ngā ruenga. Ia fo i whenga malanga e o whenga i nisi i tātou. So se mea lawa tātou te o, iai tātou te moti noa. O iai no tātou a inga i o kāsia. Ia la tātou wha ingo nei sa ninga i pese o sa miera o pese whiwhilia.
come to the end of our worship, and the message is clear. Without a vision, people perish. Without competent people, the vision will disappear. As we go out into the world, we ask that you skill us, give us competence, and that we be humble enough to receive from your grace and your blessings. Mato o ele si muira nei tapui, e whatau waala o o. Mato lafu se watu I ngā ruenga whewhepea lo o ngā musuina le winga mone o whionga I mato whatu nganga matangata ngā kue. Le mato tunua. E tungo mai o mato runga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mato I whaola. Lofa mutu vale o le atua le tamā. Le mawhtanga le motusia malo o ngā ngā pahia. Whatu fulia I mato malau whanau le lo